Daha bir Honda Jazz. Баллондоры титановый летозисте, зимний, липучка. Жылы 2007, объемы 1.4, спортта қойып тұр, комплектациясы. Коробка вариатор, автомат. Пробеги есі 100 қанша меңдей, точносын айта алмаймын. Бағасы $6,500. Қырғызстан номері қойылған. Hyundai Getz 2. Жылы 2006, объемы 1.4, коробка механика. Бағасы 280 мың сом. Дэу Spark. Екимин 11, объемы 1, коробка автомат. Крышада рейлингтер бар екен. Мындай литодистерде. Bu içki salonu. Ондай монитор болады екен өзінің. Сиденье кожа. Пробеги 70 000 километр. Бағасы 350 000 сом. Honda Fit. Ee, 2004, объемы 1.3. Баллондоры 4 тең мондай, зимний липучкада. Мен ойымша $3700 деген жазылып тұрауы. Же 3200 бі. Есі жоқ екен, сұрап алайын десем. Honda Jazz. Тюнингтелген, обвестері бар, фирменный. Жылы 2006, объемы 1.4, вариатор бар, коробка вариатор. Деме, пробеги қанша болады? 195 000 километр пробеги. Баллондоры зимний, липучкада. Бағасы 6000 қанша? $6800. Тұтқандар, о телефондарға чалыңыздар. Дэу Ласетти. Корейский екен. Баллондор мынандай литодисте, зимний, резина. Жылы 2004, объемы 1.5, коробка механика. Бағасы 280 000 сом. Кузов седан. Honda Fit. Жылы 2002, объемы 1.3, срочно деп жазып қойып тұр, бағасы $3200. Honda Jazz. Мынандай титановый дистері башқаша екен. Летний баллонда. Зимний да бар екен. Қоша бере бересің да? 2007, объемы 1.4, вариатор бар. Механика екен коробкасы. Зимний баллонда комплекті бар екен. Айтылыш бағасы 400 000 сом.
Honda Fit Aria. Kuzov sedan. 2004, объемы 1.5, бағасы 300 000 сом. Toyota East. (2003), объемы 1.5, бағасы 300 000 сом. Daewoo Колосс. 2004, объемы 1.4, кузов хэтчбэк. Коробка автомат, бағасы 250 000 сом. Hyundai Getz. 2004, объемы 1.4, коробка механика, бағасы 250 000 сом. Honda Jazz. Баллондар мында литый, шипта екен, зимний. Жылы 2008, объемы 1.4, коробка вариатор, автомат. Бағасы $6000. Mitsubishi Space-Star. Крышаларында рейлингтері бар. 2004, объемы 1.6, коробка автомат. Бағасы 300 қанша деді? 390 000 сом. Daewoo Lacetti. Кузов седан. 2005, объемы 1.6, коробка автомат. Бағасы 280 000 сом. Honda Jazz. Баллондары мындай зимний, липучкада, титановый литый дистерде. Молдингтері бар екен. 2005, коробка вариатор, бағасы $6500. Toyota East. 2002, объемы 1.5. Бағасы 300 000 сом. Кем бар дейтесі баллондары 4-тен шындай зимний липучкада екен. Mazda Demio. Ондай 4-тен шындай зимний липучка баллонда, титановый литый дисте. Жылы 2003, объемы 1.3. Бағасы 250 дедіңіз, а? 250 000 сом. Chevrolet Daewoo Lacetti. Ондай зимний баллондарда, титановый литый дисте. 2003, объемы 1.6, коробка механика. Бағасы 220 000 сом. Honda Fit. 2001, объемы 1.3, бағасы 255 000 сом. Honda Fit. Титан баллондары бар екен. Летнийді.
2002, объемы 1.3, бағасы 260 000 сом.